Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Abet grupo robot ka? Rabi. Sabali man yung dating nga barong arakop. Racket ko, Eddie, my love. Ada mapang mo servisan? Ada mapang kumikapan? Ngayon mapin nga rabi. Kahit iso nga rin pa naka-schedule na ti oras, tat no, iring Pasko before nga agsapa, tayo doon agsapa, isot pa nakaaramat da di na make-upan, wano make-upa. Ngayon man na klase nga racket dito, Gigi. Eddie, agpadpada ta nga mga pampamuspusan, no kasano nga mapagraduar ta, bigay di talong anak ta. Adan ni Eddie, no adan ni Eddie, adan ni June. Ha? Iti, college, engineering, pa iti kurso na. Ada ka din increase mo, iti construction, nga bagtrabaho. Kat siya, nagpatinggak lang iti, nagrugiyak iti yakwa. Beautician, di may isang beauty parlor. Aging nga awan ti na servisak, awan ti customer ko, awan mo porsyento. Aging nga namin ko. Nagsurusurok ka na iti mayat nga agpa-service. Pimintas. Ngayon madumat ti kakompetensya. Diyak mat kayat da. Hindi, insarden ko. Kada ito iti sa bali pa yung racket ko. Awan ti pagdanagam. Tanadalus nga racket. Iso na lang ta, Rabi. Rabi, ti pa nagpa-make up da, gaputa, iti kabigatan na, isot pa nakaaramat da ita nga mamikapan. Oh, inakon. Sige, gananad ka. Ikatimtain naman nga pa nagduwa-duwam, sweetheart. Okay ba? Okay ba? Sige. Ikatimtain naman na pa nagduwa-duwam. Okay? When okay ko nak mga so ang pagnanagam. Tinasken, kat ada racket mo. Sige. Okay na karo din. Ingat. Ingat din. Sa payak dumat lang tayong agawid. No, magpasko lagi di service ko. Ano nga kami ti kinarigat ti panagbiag, manong name it agpadpada kami nga high school graduate laing kini Gigi nga asawa. May isa ka construction worker, idinto ta isuna, ket may isa nga beautician, makeup artist, agpapay iti may isa nga parlor, nga dito yung namam mo. Saan na kayat idi nga siyak, ti agbalin nga asawa na, agsipod ta construction worker laing. Ngem gabote patpatig na, kanipat patig kumet, saan ko sinardegan, iso deta. Nag-asawa kami. Kat nadaan kami talong anak manon name. Nadagita nga anak, kat kalikagom damat iti makapagbasa amin, na dahil tiga po na no apay nga kasjay. Tinapasamak manon. Talon, digitan nakmi, kadadan iti college manon name, dito'y inaunami. Ket siyempre, gabot ada kakompetensya ti asawa, iti panag-service na. Tadi naman kayat na kita chan-chansing nga lalaki. Mang chan-chansing kayang kuha na. Nga dito tiga po naman ang naming in sardeng na. Kalaging gangad dati mawag kayang kuha na. Ngayon rabi iti panag-service na. Nukasta nga gawid manong naming tunggalaga po iti pa nag-service na mapanmang make-up iti customer na. Agdigos lang, agdigos. Nabannog ka, saan ka di? Nga maping agdigos ka? Agdigos sa kata. Kamabain mo nga saan agdigos? Kahit agkaidata. Apay, di ka di mailiw kanyak. Uri no adan asawa, uri nagpaligit ako na kita. Ambo ka mailiw ka. Agas man ti pa nakailiw ko siya. Ano kami dahito yung racket no? Ikatemten yaman nga pa nagduwa-duwam, sweetheart. Okay? Basta nadalus dahito yung racket.
Awan ti madingar aramidek. Apay, patsem ka dingarod nga maiturid kong ipaahay kada kita anak ta. Aya, numadi makas pagarigan ti araramidek. Nga madadaan ti kantyaw kanyak manong name di kiti katrabaho kiti construction. Pare! Mahilaga talaga ni bakit mo iti racket-racket Paracket-racket. Oh, make-up artist. Ngembrabi iti papanda pa nagpa-make-up. Ang maganda sa bali nga make-up deta pare. Sardingan dakman. Kakasuna nga pimintas ba si tibiyag mi? Rinabiing nga mapanag-ragat ti asawak. Pinatas mo ka din nga kinaromansa kalpasan nga nagawid. Uno kalpasan nga nagsimang pa. Kawan. Agdigos. Ure no adda pay pigsa ng umarakop ken umagikeng ka. Pare, sa mga sabidungan ti panunot ko ha. Naimbag, nadalus, nasiyat nga babahay ti asawak. Nga mawang ka di Apolos ti panagduwa-duwam. Apay nga dinay bagatipod no. Ibagbaga naman. Rabi ti schedule. Kapunta na itang make-upan na ket bigat nga masapol. Mabalin siguro nga kasar. Nung kasar ko parbangon. Saan nga rabi di kaming kakadwa. Kawan na. Manong nemi pinalutpot ko manin ti asawa. Nadda pa nagduwa-duwak. Isugay katim ko manin ti pa nagduwa-duwak. Tawang ka rin ti pa nagtalik mo kanya. Eddie? Nasakit para kanya nung pagduwa-duwaan na kang asawa. Din to aramidag da ito tap numatulungan ka. Saan mo man iti sweldo nga para karagitan nakta. Kat nung tultuloy da ito napindas una nga trabaho. Madaan na kong tistidi nga trabaho. Make-up artist. Awang ka rin Polos pa nagtalik mo kanya. Nakadiman lang mo pa nagbalbali ko. Sige. Nagdalay ka kanya. Kahit pa nakapakawanan na, kahit pa ng panagduha-duha, kahit trabaho. Sige, si papakawan na kanya ka. Ngip ikatam kumandet ang atap mo. Saan na ko mga basta husgaan. Aging ka manong naming nga pinasiim ko ni Gigi ng asawak. Inusar ko ni tatay. Takay malangtang. Ti nalimad nga magsurot kang kuhana. Tinabi nga siya, kapala nga siya ka. Ang mga nusyak at madugtalak ti pudno. Kat basaktanag, pungtutak, ang mga numapat, makapapatayak. Abagay. Sige, baya man na. Takas na taramidag. Suruta kiti nalimad ti asawam. Kita muek, noan niya dahi tanga racket na. Apay nga anreta nga racket. Sige tang, nagyaman na kada kayo. Dingdangat man yung tirabi, manong name, nagpakada man yung ti asawak, tap numapan nag-service, orela ka no talo, manong name, dagiti make-upan na iti dahi tanga rabi. Kat baka parabangon to no, makaawid, manong name. Ayun kang iti kabigatan na, manong name, imay ni tatang dito balay, ket imbaga na, noan niya tinatakwatan na. Tatang, ano tinatakwatan niyo? Ano tirakit ti asawa? Tang, abedi ka timek. Na, ano ko na? Tatang, ti ko na, ano tirakit ti asawa? Ano na si iman niyo? Ket sinurot ko tinalimid. Iging nga nakita. Nga simrek iti may nga anak awan ti dakes nga raramidan ti asawam. Sinulang ta napuputo magat kasla na alas. Awan dakes kam na alas. Ino ti simrek na. Simrek iti may nga punerarya. Kaya't mo sawin? Tatang? Wen. Lagi tinatay. Na isarek na ibalsamar iti punerarya. Iso ti make-upan ti asawa. Diyos ko. Saan ka di nga?
Naalas? Naalas ko naman na panunutin mo naalas. Ngayon trabaho dahil ta. No anda punerarya, nga mangawat kadagiti mang service kadagiti bangkay, nga mang balsamar, ada makeup artist da. Ket ni Mrs. mo, ni Gigi, ket may sa kadagiti makeup artist iti bano nga punerarya iti lugar tayo. Nadalos dahil nga trabaho. Imbag, isumit lagay, basta sumangpit kat agdigos lang agdigos. Hanggang tang mabuteng. Anya ko ba't kabuteng na? Saan ka di nga nakabutbuteng? No si bibiyag ti make upin na? Saan nanto matsansi-chansing? Hanggang ka di nga datat nagikatan na nga nagservice kadagiti agtawag keng kuana. Tagchansing da. Kinaduri kiti kakompetensya na nga mayat patchansing. Isong awanin ti mayat keng kuana, tadi namat kayo nagpatchansing. Ngem no din yan natayen, kit isut make upam, aw maramidan na. Inaragom ko di asawak manong nemi, idio masiday kakang kuwana. Aw nga ba eh. Pakawarin nak pa ng husga keng ka. Pakawarin nak, hindi pa ng panagduwa-duwa keng ka. Api kami hindi mong imbaga. Nga bangkay ti mag-apam. Baka no, nagbuteng ka. Api kung mabuteng nga, sika di ka mabuteng. Dapat nga kabuteng ko ti si bibiyag nga mag-apak. Uno dalusak, uno serbisak. Ngayon tinatahin na tahin. Kada mo, ore lang, ado di kiti punerya nga sukik. Basta ada customer da, ada pabag-apan da. Siyaklat ta. Gabuta, magustuhan ka no di kiti customer, di ba nag-make up ko? Manong nemi, baka mundi kiti tao nga manghusga. Ngayon may samat dito nga trabaho sang gani. Dito pa agbalsama, dito pa balsamador. Okay tupay, anyan tulaki din ti make up artist. Kada kitay, pimbusa yan, ngay patpateg tayo. Babae ni Kristo nga trabaho ti asawak, kaya din tuloy ko ti kinagagat ko manong nemi, siyempre napag-graduar mi amin, dagiti talo nga anak. Nagbalagi kami, iti arapaap mi, para kadagiti anak mi, iti nadalus nga pamuspusan. Manong nemi, tilangin pa nag-asawa ti ururay mi, kadagiti anak mi tapnuwa. Makunan nga success ti biyak da. Kanyak, kat success manong nemi, agsipud ta, na yung kalikago mi tinasya at awagas, iti panagted mi tinaran niya kamasakbayan ng kita anak mi. Iti nga rod, tinababa nga lagip ko, tinapalabas sa Jektupulos malipatan, iti ori ka. Numan, agaman unay manong, ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko ma, damat ni batik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nagbuya. Ito nga tagyaman nga magaya mo, Eddie, iti Locos Norte. Thank you, Eddie. Thank you mat kadagiti naggadengag. Siyempre, dito nga pakasalitaan ni Eddie kat maudi. Ngayon tayo pagpilian para tayo pa nakapili the best letter of the second week, iti bulan ti Nobyembre. Para itagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dito Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti pa nang imat-maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig, this second. Nga pangabakan nyo kadagitag kakadakkala premyo. Digiti grand finalist tayo, uray dan, nasunod at mga abak. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat it 5,000 pesos. Nung madamakita nga agbibuya dito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, no saan kayo pa nga nagpalo, please, agpalo kayo kuma. Awan sabihin na, bibuya kayo, di kayo pa nakapagpalo, iti page, hanga di page nga, di manong na imiya, Ray Fiesta Sentenciador Award page. Yeah, please. Fair, agakos bakani, good morning, na-share bad na, ngayong nakakuha ka di, nakapalo ka ka di dato yung page ni Paring Ray, please. Dayan Dagupa Balanay, Dayan Dagupa Balanay, tayo kabsat ni may sagaragi di grand finalist tayo. At nanto chansayo nga aggabutos no sinot kayat yung mangabak. Kaya, da kayo nga viewers and listeners, ngem,
masapol nga nakapalo kayo dito page ni Paring Ray. No sang nga nakapalo, disqualified, invalid na diabotos yo. Laglagi pa nyo data. So nga si Kadayan, kapsat mo ni Florendo, nga grand finalist, agpalo ka. Di mo agpalo, imposible. In kay Jere Fiesta Sentensya doon award, yung Facebook, no, hanggang pa nakamagpalo, palo ko na may pisityo di palo, following ko na kuan kahit na sa nakapagpalo kayo. Yeah? Kaya masapol nga makita mi, dahil screenshot yo, dahil Facebook account yo, tapno makita mi no nakapalo kayo. Haming consider diabutos yo, no awanti, may screenshot yo nga nakapalo kayo. Iti page ni Paring Ray, ni pagpatuludan nyo dibutos yo. Okay? Ragokos bakani, ni Josephine Estango, ni Kenda Dumapay, nga mga buy-buya kanya kita, salamat. Kaya, iti pa nagbuya yo. O yun, kung kayo, kit ada session mi ita. Mabanin ti oras, kit sa anak pa nga namigat. Kaya ko nga i-acknowledge, iti ang kanayon nga, i-acknowledge buy-buya, magsubsubay kada tayon, ni Nelia Ramirez, iti Milani Town, Hawaii, Emerita Baptista iti Corpus iti San Francisco, California, Herminia Lestimusa iti Hawaii, Telma Walesma Sakapulo iti Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Agnes Natividad, Mila Milyare, Merlina Padawan, ni Erlinda Pantirosete iti California, Erlinda Estabilio, Noreline Perdido, Tamalay. Sige, pagkayam ko, sorry, awan ti dirmanong naimita, gabata decision tayo. Thank you for watching.